Жана ушугум адем болуп турма? Жана соска болуп турушу, э? Бул билем го, мына бетине барып баса бересиң, соска экен. Ушук тууралуу сурагым ошо. Амал жок айтып атам. Баары баса берет бетине. Ассалаумалейкум, брат. Wi-Fi шешіп жібересің ба? Валейкум ассалам. Болду, кошуп жиберейин. Арстан деп чыгат го, суган киресиң. Нормально истеп атам, свет сап туруп. Әдем. Болуп калма. Сәл. Сәл ыңгайсыз болуп атат. Свет вообще ыстамай атам, жетпей атам ғой. 10 метр жерден го негизи. Сәлші да сөйлесіп отырмын. Жанымда сәл серуендеп кайтайык да. Зор болуп тур, бирок аба ырайы. Сәл тезсиз барайыкчы биз. Бір өшіріп қосып жібересің Ой, ба? бізде тарифпен жүрген жоқпыз, қазір тариф қымбаттап кеткен бұл. Джокер блок дейтін дүкен бар ше, содан аламыз біз ше. Гигабайт, ең арзан гигабайт сататын дүкен бар ше. Актив Билайн, любой номерге бар. Сразу жауап береді, сразу салып жібереді. WhatsApp-да, Instagram-да, содан сабасың, арзан ше гигабайттар. Біз просто қызмен жүргеннен де. Ақша берсе онда? Ой, арзан гигабайттар. Оған да ақша алмайды ма? Жоқ қой. Жаңа тас сал жүрші.